muvandi ko ubukene bumaze kuba bwinshi turabikora iki muvandi ubukene se hari aho butari ariko kwitwa birakabije reba ku kazi bakwirukanye kandi njyewe nta kazi ngira ngo basi ndakora ewe no mu nzu nta bodi irimo twanagurisha kugira ngo tubone ibice none se nta n'ubundi buryo twakoresha ngo tubonemo amafaranga uburyo busigaye ni bumwe bwonyine tugurisha ibikarito turare kuki base tugurisha amasafuriya ninde wagura ari amasafuriya twakoresheje twayahondahonda bakajyana mu nyuma tugiye kwiba badufate batuvuna imigongo no kudufunga rugeretse kandi ko kuvuye muri gereza ejo bundi ni ukuri aho urabizi hamagara abantu bose ubabwire ko ndwaye kurwara se niyo utarwara ubwo reka tubwire abantu ko wapfuye kandi ndi muzima nutipfisha ko inzara iri bwakwiyicire manu uzi n'ikindi aho kwicwa n'inzara nakicwa n'igisebo. You supposed to be a dinner man serving dinner to the students in the secondary school because you cannot do basic 1 plus 1. You be more tolerable. You are here breathing heavy like a dog. Think about your life. You are a failure. You are a failure. You can never make it. You can never. You know you cannot make it. You need to be cutting glass, making this place fresh for the actual people that want to use this place. You are tired. You are here. What have you done? Useless. Ugiye kuryama kuri isho. Umuntu wese uzajuza. Ngiye kubahamagara mbabwire ko wapfuye umuntu wese azagusanga aha ngaha. Tuzatuvugana. Munyazirwe nyamwana. No, nanjye nakanza n'agatebe nicara. You supposed to be a dinner man serving dinner to the students in the secondary school because you cannot do basic 1 plus 1. You be more tolerable. You are here breathing heavy like a dog. Think about your life. You are a failure. You are a failure. You can never make it. You can never. You know you cannot make it. You need to be cutting glass, making this place fresh for the actual people that want to use this place. Kiduhamagara ndi bwa mbere. Hamagara Jogisi na Nyuri. Bafite amafaranga se mungu. Baranda bizeye nabakire cyane. Yani ingegera. Iya nabakire. Ndebe. Reka mamagara Nyuri arabwira aho gise nabize ntago bajya batana. Basa ndabona amarira. This man. Aro. Nyuri. Nukuri ko Imana Joakida tuvuye maragiye yitabye Imana. Wapi ntabwo yararwaye sin'ikintu azize. Nukuri mugera mu rugo murebe. Sawa murakoze. What? Hey! What? Hey! Ubwo rurambabaje cyane. Ibanye ibijumba. It was at this moment that he knew. Desa za apane desa. Kama agenda ugana desa zanyu. Ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwiza. Nakundi nyine. Asema ni mwerizwa na desa gusa. Urabura kurira ngo nuko umuvandimwe wacu yapfuye. Wowe karizwa na desa gusa muvandi. Imana mwakire mubaye. Ngone mudufashe mu bavandimwe. Ndimo ni dena ariko nitwabanye nabi. Urupfu rwizawe. Makumyabiri ku muntu At this wapfuye. moment that he knew. Ise kampani desi. He followed. Rego umuntu atanga uko yifite. Amaco yindi. Undi se sawa ujya kumiragura.
cyangwa yadusubize nimba nawe yanze. Imyabire hekejwe n'ibituki n'inyuro byose. Aha. It was at this moment that he knew. Nta kibazo mukomeze kwihangana kabisa. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sema niko bari abaginga baduhaye makeya. Ese nakubwiye ngo ningegera ukamaka. Ahubwo dushimira Imana no kuba nayangara. Duhamagara abakire noneho. None urabizi. Reka duhamagare Sikata. Sikata se urashobora kuduha amafaranga? Ndazi reka ngerageze. Nahitinya itarongurutse. Nta kibazo. Alo. Nkuri ko Imana dwakigaragiye. Oya yarapfuye. Dugira no kuri dutabaye wa mubyeyi. Twamura. Apfuye mu kanya nta n'isaha imwe At nyizo. this moment that he Yasha umugabo nyine aguye undi arenzaho twatsireka ndebe niba nta dufaranga duke nasigaranye nari mvuye kujya kurebera umugore bahe nta kundi nyine nta kundi nyine fata iki gihumbi nta kundi muvande Urakoze wa mugabo. nta kundi pe Nakuri. aha rega urupfu ruza rutunguranye sawa bayi rero So urakoze. It was at this moment that he knew. He fucked up. Yawe sha. Ni meza. Uno muntu yitabye Imana. Mu kanya gatoya ubwo yitabye Imana. Hashize nk'iminota ingahe? Ashije nk'iminota 30. N'ubu ngubu mukozo aracyashye. Umutima ni muzima, impyiko ni nzima, n'umwijima ni muzima. Nase boss ibyo byose ni ibyiki. Shaka kubigura ahubwo ushaka amangara. Kari menshi. Miliyoni 9. Nabazo ufite tuzi twishyira aka kanya kaje. Reka ndabaha miliyoni 2. Ariko wagicucu we niho wabonye impyiko umwijima n'umutima bigura miliyoni 2. Urabona naraboze ko napfuye magaze naraboze. None se aka kanya upfuye razo. ariko sha mu ruhengeri